Шимали Корея баллистик ракетаның сынауларын кечирди. Пхеньянде билдиргенлери кеби ракета Америка Кошмо Штатларынын территориясында Эр-Анги ноктага барып жете беле. Япония матбуат васиталарынын маалыматына көрө, мерми Япониянын икътисадий зонасынын сууларына түштү. Учурувдан бір кач дакка кечкенде Жанубий Корея Шимали сыңырлары янында өз ракета тотемдерин кечирди. Бирлешкен Миллеттер Тешкилатынын Теhlükesizlik шурасы КНДР аракетлерини ажеле отурушта музакера этежек. Пхеньян аракетлері ялныз Корея ярамандысындaki кергенлікні артырмайды. Халқара сурк ве хавсызлыққа тілуке ярата. Шимали комшуларымыздың түшінжесіз аракетлеріні қатиен тақбих етеміз. Халқара топлулуq бірлешмек ве Шимали Кореяға оның құтлеви махветув селясының ешлеп чухаруву буюнжа программаларындан вазгешмек кереклігіне има етмелем. Мемлекетлер буна азами гаретіні қошмалы. Им иқтисади, им дипломатия куветлеріні.